Wega sana mutegeri wa Weru TV no tubagweta na mbere na kugwatana na bautwe kirinteto cia Weru themwe na ukabere nkubwerete tuketha tukiare na Jacob Kirera urane minister wa KIGIINA kana minister wa finance kiri county ya Meru na ketha agitutariria ura mbecha cia mwingi cithero igitumirwa ni wega sana Jacob no tubokinya kiri studio setu cia Weru TV wega Morin na tukiambiriria mbere buru igitene riri ni mbecha ingana ciumbite kwithiro igikinya kiri KIGIINA giki kana imbecha iri kuumbite kwithiro kinenkerwa ni thirikari nene bwa mbere makanchokeria thikiriri betu nkatho na mbakethie ugoro bwa ntukwenarua na mbugibo bwaganya no ntukwa kumbita aja gutariria mantu jegie mbecha cia Meru antu bendete kuigo muno uria mbecha cio ciutumirwa nima ria abo twithite bwa twakanya itwike bwa twikena na tunganiri no twantu ibabwite kumenya mbecha cia uri tumairwa na kiuria kimbuga wamburia at the right time itwithirite tukigagua siasa nyingi kiendelea omenare andu bakiuga mbecha icho chiejete ndene ya county government ya Meru icho chiejete lakini narua nkenda kwira antu uma na kinya nkibera uma kinya narua ri nkwijite ndiotaga Daily Nation National Treasury ni onania mbecha iria turikitie ikunengerwa twi Meru no ndo cionde ni tariri tu au na ndauga kama tembeje nayo no ndo pengine nkauga antu bogo ni urongo na no ndo kinya National Treasury igwikira aja ndenda nyotho ma wewe ngwa kenda antu batekauge pengine tuthomere iji Republic of Kenya National Treasury Public Statement on the Status of Payment to County Governments. Na cionde okajotekera iria cionde 47. Meru inenkeri. Na Meru inenkeri 25 billion 745 953 985. Kwa hiyo tuonete 25 billion 0.7. Lakini ndwaria ni twithite igerekana ithata 1 billion. Kwanza rutere ruregani bariuga bunenenkerwa billion 30 nemwe nebo bwite icio turikiti ikunenkerwa lakini narua ichiegiringa thitine na nde ontu bo baraba uga ithata 1 nontu antu bakarite bakiuga mantu jorongo kenda ibathurwa bakauga thata 1 billion ichiejete no kona rimwe antu bakware content na bageka nyomba cia media tumemene ithata 1 billion naro mumeru akumenya te thata 1 billion i 25 billion only na kinyana umbete kwithiro gitwa kiri senate magita jama ingi kenda umba kwithiro gitariria uria utumiri bwa mbecha bwethera bukari mpumi cia gweta kiri senate ethiritwe ethiko mbere makambuge mbecha yetu nenkairwa ciareke gutumirwa ni haki ya mwananchi kumenya ura mbecha itumiri na audit kinyecho ni thithagua National Audit Office the National Audit Office na report ile kanenkanewa lakini amona report ile kinyandu ibeta bakauga mbecha ni irei ukaigwa baya kwa media jeje aja kwa Weru TV muntu akauga mbecha irei ngava ni mwamba Kirera imwamba Kirera twamwikiria ngana kwa manzo ejethete kwitha leo na twamira tureta Senate kuringana wetherete county government yake yetu county government chietana ore ya beta wana itwetere na governor itwete turatariria mbecha cionde ro itumiri na ankwende gukwirira aja Ameru bathikirite utikinya ciringi imwe ya ura mbecha cionde itwatariririe na ankwire bakenere muno kibara beta bakero mantu jorongo na kametire aja ciandi ni Professor Nyang'yo Petre bakoria amantu ja twigagua ri ngavana kumbe kawanda iro na kaweka iro ingenyo mantu jari ko no kwia kwe megambo ethere kiuga kana kwe antu baetherwa bakiuga urio kuandikite ngugite we na ndi governor Peter Munya nethiritwe mbuga ikinya gitumira mbecha iji cia county kwithira akitithia na mbere campaign ciawe untu bo ibwethera bori boma mbere makambuge mbecha tutire jau kinya ki campaign
ambethire nkiuga mbeca cionthe icerekanirwo itumiri no techo cyari kinya ciringi imwe no tubonto boi twachokere Meru twete client na mantu yo jathiriri rau jange jaregwa na siasa tu utembeca kinya imwe iwa ngavana munya kwiro no tumira mbeca cia government kuthithia campaign mantu yo nokeja kwithira kwiwa una evidence ya kutosha eja ataririe akiuga uria mbeca igu atumaira mbeca cia county government kuthithia campaign kiria kuthithia thaa ici ingugene cia wari na kuringana na sheria tamu yawe ithira mwanka riria ungi agataro mwanka thaa iya atataro na ndia ngaba kwenda ana angana taba kwenda athithia na ndo omba kuwa president Kenyatta akaja kuriunganaja no tunajite Meru mbuga next week omba kuga imbeca cia state yotumira kuthithia campaign ingugene ari ogu kona president yakija kinya governor no huwa bwete kweja kwithira agita kuriungira antu bawe ki project iria athiritie na gwita kirugura ki iria ingi kwenda kuthithua neta kuona neta kuthikira antu mahitaji jao akaingia no mahitaji najo janande kwena mpara na ria twathithia budget mbeca chire itengi cha kushughulikia manzo ya jare na ndegewa kwentere china mpara neta iko bariungira kou ingugene wethera ri na tabomba kwithira buke handle budget je nene ya kwithira bukinenkera mbuga inya muingi kana kwithira bugitetheria nterera wakiurika na tabomba ku handle budget yenu kenda mantu jonde jara japatere kuthithwa ni county jomba kuthithika ikwitha kwina mutaratara jura juthingata wa kuthithia budget riria twithira twithithia budget mbere methithagua kwitha kwina departments jana ni batu kwetu twina department ya kwikumi ken department iji ikwitha kwina minister ikwitha kwina PS na antu bangi twina minantiu kwa ibathithagia budget ya kuringana na mahitaji ya department ile na twarikia tukuthithio hitweta kiria antu na aria ome kuria maoni nya jao maoni jao na joje ja documented jakachoka jakategerwa department whether ni agriculture jakategera antu baba arimi barenda mbi bakiara na iria bakachikira ndene department yao yarekia yukinya gwekeja kiri treasury tumita secretariat igekira budget yamwe tukamithithia tukametarama kuringana na mbeca iria nacio tunenkeri na twarikia tukuthiria tukajukia budget iria nkajukia budget iria na ndi minister of finance ngeta kamikia ki cabinet na kamichunkuna cabinet ya mikurukia tukamijukia tukaikia assembly county assembly ikarirua barikia bakuthiria na hii procedure then na tukamijukia governor akamisaina igeta ki control budget mwankira una tukaendelea kutumira mbeca cietu chou iju mutaratara na mbeca unu uchi jana ndike ba gutwi na ja uju kuringana na department yore ya area allocated ore budget ya area approved ni assembly pakenda kutumira na njira jaile yes na magita jaria maingi ogwena ndita minister wa KIGIINA kana minister wa finance ndene ya county ya Meru mantu jari kumbete kwithiro gikinyaniria kana achievements yako imantu amaingi tumbete kuthithia twe county government mwanga thaa ici riria twejite ki county government gukurukira kinya ki mutongeria wetu governor munya nari na kiroto kile twakigwatire kinya twe cabinet na mantu ja maingi jekirwe ndene department ya treasury ira ndungamirite mantu muno jegie kuthithia kwa investment corporation ile itana igategera opportunities kana mantu jario aria antu bomba gwika investment ciao no antu bareo bomba gwika investment okorigua antu babethi bakwenda ngugi bakwenda mantu ja mangija jaria kwa investment corporation ya thithirwe ndene department yakwa ikumbete kweja kwithia kwina microfinance corporation na ito medithitie ingi igutegera mahitaji ya mwananchi wa kawaida mama mboga na ara uri athi
aka empowered akaewa tubeca kidogo akomba gwikuria mantu ituthithetie tena ndi twina branch igiri imwe Maua na ingi Meru town na ruo ruti kuraja twarikia tugucoka kairi nontu kwona tugacoka tukarugura branches ingi kenda iendelea gutethia murimi amine muntu wa kawaida na kari nyankuruki kuonera youth betu ngugi nontu iu nayo ithina ingi nene mondene ya county yetu kingi tuthithitie gukurukira department ya nungamirite ikuthithia sako tuthithitie sako cia youth sako cia general traders iria kuwata kinya akuru na kinya ekuru ituthithitie sako cia Waislamu ituthithitie sako cia antu babataukiri kimwiri people living with disability antu bano ukaja gutegerera antu bena mahitaji ja maingi na riria ngavana etire akabathikira nere ago mahitaji jao na akeja agachwanjirira tumba ikubateithia nayo untu bontu bwiturikitie kuthithia sako si jaiji na itu abaere sindi money na mwaka na ndito ba mwaka jwa mbere toba 67.5 million na ruga itu baete another 67.5 million ankwenda kwira sakosi ira kurire mwaka thaiji bombete kuja kwithira bese bambeja ciao na iria ngi tubanengerete ni ya 5 billion 536 billion Kenya shilling million Kenya shillings thaiji au no bakinyite thai koi mantu ja uturikite kujathithia kenge mbuga bomba kuga itutegera na inya muno imantu jegie ro tugaitaniria ngugi na suppliers betu na contractors nontu ni othe ina turikitie kukara tukiona ona nikenda muntu arikia kurita ngugi no atege kwegita rinene akareagwa na ruo muno ukiariria mantu ja kuriwa guti muntu withairwa akirita ngugi kiri county urenda igwa akithithia maandamano itia kuriwa muchara igitarira kana nyatumbite kuthwa kiria muchara ni mitaratara iri kubumbite gwika kenda botigira ni bakuriwa muchara kurio na mpwi wathenkwera wakiuria kia kumbuga kokuria utigitwe county ya Meru antu bego mano ntu bakuja kwithira batiri no kuria mitaratara iri kutwithire twikite kenda bomba kuthira wa mbere ambuge ni utongeria bubwega bwa ngavana munya no tunaturekaire tugaita ngugi kuringana na uria uthomerete ngugi yaku we minister na jawoni muno uni atitonyaira ngugi yakwa so impomba kuja kwithira nkebangania ngugi kuringana ura kwagirite county ingi ni gomete muno mantu ja kurega kuriwa lakini county ya Meru tirereka kuriwa na wije thaiji arigitani ni bagomete niki mitaratara ije bwikite kenda buri antu ba county bote gwika kenda inya buri arigitani baba bacoka ngugine ntitwire mbije wethani una assess beta una ke Meru ina assess ina assess mbuga ikete amine kenda antu bomba kwerawa migomo engi ndari kinya kuona TV ne ira tie county ya Meru yonka ira ningi beta CBA na CBA ni agreement ye barenda kusaina katika national government na county government na ikietu mioka igwa muno iba kwari mantu jaie council of governors kwa ute mantu ja Meru na te Meru yonka yakomete ikenya yonthe na arabari na nkuona nya president nya wake aria no ntukinya wengwa ni kwijira nona indona bakiaraniria nawe na mantu jau count na uga county sombe kwetho ikire arigita ni wakuga ibabo baete ngugi ni wakuga na nte kuona ja mpumba woni kwanza kiuria kiu no ntote mantu ja Meru ake ukathaija Meru ake ndomba kwanza kiuria kiu egitariri itwitete egitare ya kithurano migambo ekuo ya muthia tukiariria antu ba Meru niriko bwa mbere ikwijite kwithira kwina mantu mpenda ku clarify muno allegations ni chijete ndene nyumba jaiji gukerikana ngavana munya aandikire antu banjeo kire procurement department ya procurement na mantu janstra muno nontu antu bekara bakiuga itigani yake yaandiki ingavana munya na narwa kwenda kwira antu mantu yijorongo na akire mantu ndienda kwambia ari miunda na inge jagu apa andi mwana ntu ntekwenda kugia ke procurement iria kwiro ne andikite antu bakumatigania yake ndienda kubathoma aja
wa mbere etwa mirima jau ou no kuma Southiment na no rungamite department yu wa bairi in Joseph Mutura no kuma Southiment Sipora no kuma Southiment Eric Mugendi no kuma Southiment Martin Mutai no kuma Buri Isaya ankwenda kukwera no mwanga kwera no ntule so ankwenda kuga ni antu kenda bendene ya procurement na antu mugwanja iba kumaimenti mutigani ore wandike uno umwe na nde tukeja kwitha tukiuga itigani yake yaandiki ndene procurement na mundu akeja akaraja akaugo ankwenda ukanusha na ni urongo into kinge benda kuga mandu yagie employment kwena balance nyenje kama mwendithitwe imenti enenkeri minister bana tigania nenkero bairi igembe nenkero bathatu na onde minister of finance ure munene kiba bangi kwanza ni nenkeri mamlaka janya manene onde okuma imenti onde okuma kithiro ni ane baba umite na ndeta tweta buri eu te imenti ni imenti na so ankwenda ku clarify mantu yau antu batikeje ku karaba kechocha gantu na mantu jegie witingugi na kinge nkwenda ku clarify nontu ibo bwa clarify riria kwale na defunct councils clarify na sekunde ithatu ake ankwenda okwira menye bo bwa tukara ku clarify mantu ya neja compound pressure jakareta thina nontu antu bareta bakauga atene nontu kwena muntu mora jere parking agweta ekangare wa parking ya Meru town muntu atakomuriya amuruma mwira unte umbako ligwa mbeche mutigania wete okariye maua ankwenda kuga joy makosa ja manene muno na mantu atukuthie chatibui na kara kugira ja mbere TV mantu je guke kaumba ko joge muchetho na ni ithura none twitete kaba mpaka nyankerantu ora twathithirie tukwija no tukware na council defunct councils maua nede na municipal council na nede na county council Meru nede na municipal council na nede na county council riria no tuire cheja chiri independent cia maua ciandika antu bakuma ruterure oja ura ya imenti yandika antu bakuma ndeji lakini tukwija no tutwaethirwe kintu kimwe tona tutumba gwita tukaukene na tuka no mwanka tuthivie iria ko unite antu nontu county ni imwe tumiedie county imwe arantu bakuiganwa na ora twathithie twajukirie antu baria bari banyambene baria bandiki nyambene twabareta ndeji na wankwire tuminya twathithie yu nontu mbecha iri nyingi cia collecta wana nkara kwaria mantu mbecha ntina mbita kwariria mbecha iri cia collecta wiria nyingi antu bakara bakia ndene na baiya nontu bwa relationships iria bari bakuthithia for a long period of time tuona kenda nae tumba distort relationships ici atoba transfer twajukia antu banyambene twabareta ndeji imenti twamechokia ndere untu bo ukeje kugwa antu bakuma ndere bakiaria ndeji itu antu betu Meru ni twathithirio bukathura antu bureta rumena bukiuga na ndeni munyara andikire tigania ni eri ndeji punu urongo kantu bonde tunganirie na imenti ya tandera ko ukeje kuja kuthote kwenda kurigwa imutigani ora wandiki acho rendeta kuriya u na kai ngugi abara be nara ba imenti bo be mawa bakariwa nu bakariya u na tukathithio irumena tukureta katikati na kantu na kwenda wana siasa bere wabu na kinye aringi kura bere wa mantu jau batikeje kuga ni wega sana Jacob Kirera nko tukomba kwethira tukiguchira kanya kange kenda omba kwethira clarify mantu jaja jo aya no mborie mantu amunda jau tukariria egitare uri are no ugatiri resource na ndemo mutegeru wa Wero TV ugeta kuraja na ntinsokete na nteto nkuruki